Ku makuru avugwa mu Rwanda, leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa kane ko yemeje ko Paul Rusesabagina afunzwe na leta y'u Rwanda mu buryo butakurikije amategeko. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa leta zunze ubumwe za Amerika nibwo bwavyemeje nk'uko umuvugizi wabwo yabivuze. Kwemeza ivyo kubwo bushikiranganji bukunze gushikiriza amakenga ku kibazo ciwe bifise insiguro ko buca buhamagarirwa gukora kugira bumufunguze. Rusesabagina yatawe mu mvuto agifatwa mu kwezi kwa munani 2020 igihe indege yarimwo azi ko imushikana mu Burundi yisanze ageze Kigali. Umuryango wiwe wavuze ko ufise icizere ko kumva Amerika ivuze uko hagiye kuba kuremera leta y'u Rwanda kugira izomurekure. Kubwo gukikwa n'amagara, umuryango wiwe ufise ubwoba ko azofira mu ibohero mu Rwanda mu gihe Amerika n'abandi ataco bokora kugira arekugwe. Rusesabagina yagirijwe kuba yaragize uruhara mu muhari w'abaroberi bagirizwa ibitero mu Rwanda mu myaka ya 2018 na 2019, ariko yakatiwe igifungo c'imyaka 25, ariko we arahakana ivyo yagirizwa. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho guverinoma itangaza ko mu mpera z'uku kwezi abimukira ba mbere bazaba bageze i Kigali boherejwe n'Ubwongereza. Ivuga ko yamaze gutegura aho izabakirira. Asumta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye. Inyubako 3 nizo zeretswe abanyamakuru nk'izamaze gutegurwa kwakira abimukira ba mbere bashobora kuzanwa i Kigali mu mpera z'uku kwezi. Umuvugizi wungirije wa leta Mukurarinda Alain yasobanuriye itangazamakuru ko kubitegura byarangiye. Bazagenda baza mu byiciro kandi nta gutungurana kurimo. Bazakubwira twenda mu byumweru 2-3 turohereza abantu 300. By'umwihariko uyu munsi mwabonye mwasuye ahantu 3, ariko ubundi hari ahantu nibura 5 hateganyijwe. Mwumva ko rero ko igihe icyo ari cyo cyose abantu ba mbere baza twiteguye kubakira. Ku ikubitiro harakekwa ko bazohereza abagera kuri 50. Inyubako zatoranijwe kubakira zirakora amanywa n'ijoro kugira ngo ibyangombwa byose basabwa bibe byamaze kuboneka. Inzu yahoze icumbikiye abana b'imfubyi za jenoside batagiraga aho batambukira ubuko izwi nka $1 campaign iri mu zizakira abo bimukira. Iyi nzu twayisuye mu byumweru bike bishize itangiye kuvugwa kwizakira izo mpunzi. N'ubu twasubiyeyo dusanga imirimo irimbanije. No kuvuga ngo iyi building igizwe na floor enye, buri cyumba kizajya kiba kirimo abantu 2 bafite ibintu byose bikenewe. Inzu yose muri rusange ifite ibyumba 50. Ni kuvuga ngo hano twiteguye kwakira abantu 100. Iyi mirimo yose muri kubona iri gukorwa hano muri Hope Hostel, turateganya ko ku itariki 20 imirimo yose izaba yarangiye. Abana b'imfubyi bari bayirimo bamaze gushakirwa ahandi batuzwa muri aka karere ka Gasabo, kandi hari indi nyubako isanzwe ari hoteli nayo izatuzwamo abimukira bakuye mu Bwongereza. Bo nta myiteguro ihambaye bari bafite kuko basanzwe bakora akazi ko gucumbikira abantu. Iyi hoteli ikaba igizwe n'ibyumba 72 bitandukanye bifite ubushobozi butandukanye nabyo ubwabyo. Ikaba ifite conference hall, ikaba ifite ibikoni 2, ikaba ifite piscine, ikaba ifite salon de coiffure, ifite na massage room n'akandi kumba ko gukoramo yoga. Abimukira bazazanwa mu Rwanda bavanywe mu Bwongereza bazafashishwa ibintu byose mu gihe cy'imyaka 5 kandi bazaba bafite uburenganzira busesuye. Umuvugizi wa leta arasobanura iki ibyo bivuze. Amafaranga yose azishyurwa na guverinoma y'Ubwongereza. Abanyamahoteli bazabacunga nk'uko basanzwe bacunga abantu bacumbitsemo. Ntago abantu baje muri gereza, ntago abantu baje gufungwa, bazaba binyagambura, bazaba bidegembya. Urabyumva, ariko nawe uri umunyamahanga ukagera ahantu ntago uzidegembya utarahamenyera. Aho namara kwamenyera akavuga ati ukeneye ndagira Rubavu, ukeneye ndajya kuri Muhazi, ndajya gusura Akagera, ndajya gusura Ingagi, ntawe uzamubuza niba afite uburyo. Amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza yo kohereza abimukira gutuzwa mu Rwanda yamaganywe n'abatari bake. Abo barimo imiryango iharanira uburenganzira bw'impunzi n'abandi bantu ku giti cyabo. Mu Bwongereza hari imiryango imwe yiyambaje inkiko isaba guhagarika kohereza mu Rwanda bimukira binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa gatatu yasobanuye ko nubwo hari benshi bamaganye ayo masezerano bitazabuza u Rwanda kurangiza inshingano zarwo z'ubutabazi. Kwakira abantu ni ubugiraneza,
ni ubugiraneza, ntabwo turi igihugu cyifuza ko hari abantu bababara kandi dufite ahantu twabashyira twebwe dusangira nabo. Wakiye umuntu rero umugiriye neza akagira ubirakarira, uwo nguwo nyine arihangana kuko nta kundi. Ariko twemeza ko nta kibazo bizatera muri diplomasi, n'abaparteneri bacu tubikorana barabyivugira. Amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byombi, u Rwanda n'Ubwongereza, agaragaza ko leta y'u Rwanda izahabwa miliyoni 120 y'amapawundi, ni ukuvuga asaga miliyari 120 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga niyo azatunga ababimukira mu gihe cy'imyaka 5. Assumpta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta, urakoze. Tukiri mu Rwanda, ikigo cy'ubushakashatsi kuri politiki za leta IPAR kiratangaza ko hagati y'umwaka w'ibihumbi 2020 n'uw'ibihumbi 2021 icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'abaturarwanda. Ni inkuru ya Eric Bagiruwubusa. Abakoze ubushakashatsi bavuga ko bibanze cyane ku mibereho y'ingo mu mujyi wa Kigali n'indi mijyi 6 yunganira umurwa mukuru. Basobanura ko basanze icyorezo cyaragize ingaruka zikomeye mu nzego hafi ya zose z'ubuzima bw'igihugu. Bwana Jean Baptiste Nsengiyumva, umushakashatsi mukuru mu kigo IPAR, avuga ko mu babasubije hari abumvikanisha ko bataye icyizere cy'ejo hazaza. Bamwe batubwiraga ko babona bishobora kuba byiza mu gihe kizaza, abandi ugasanga basa n'abataye icyizere, bavuga bati turabona ntacyo covid izahinduraho, kuko bakomeza kubona lockdown, bakabona variant zindi za covid zigenda ziza, ukabareba muri rusange ukabona basa n'abatagifite icyizere ko hari igihe bizajya mu mutuzo cyangwa se no mu bihe byari bisanzwe. Yewe hari n'abavuga ko batazi uko ejo hazaba hameze bitewe n'uko kwiheba no gutakaza icyizere. Uyu mushakashatsi akomeza avuga ko ab'icyorezo cya COVID-19 bigaragara ko cyarushijeho gushegesha ari abikorera utwabo mu rwego rw'ubucuruzi. Imijyi ikora ku mipaka, aho abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, yarushijeho kugorwa, na cyane ko yagiye ishyirirwaho ingamba zihariye zo kukirinda. Dukora ubushakashatsi twagiye tureba n'uburyo imijyi yagiye yibasirwa bitandukanye n'indi mijyi, aho twasanze cyane cyane nk'umujyi wa Rusizi n'umujyi wa Rubavu mu bijyanye cyane na income, amafaranga abantu binjiza mu muryango yaragabanutse cyane kuruta indi mijyi cyangwa n'utundi turere. Madamu Eugenie Kayitesi ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi n'isesengura kuri gahunda za leta asanga ari ngombwa ko hajyaho gahunda zigera no kubakora ibibinjiriza mu buryo buciriritse. Ubushakashatsi bwatweretse ko habayeho ingaruka za covid cyane ku mago. Muri icyo gihe abantu babuze akazi, muri icyo gihe bizinesi zarafunze. Turavuga rero noneho gahunda za leta zikomeza zigere hasi, zirebe ba bantu koko bagizeho izo ngaruka, bakomeze, kuko covid ntirarangira, turacyarimo, kandi nubwo tari muri lockdown businesses nyinshi zagizweho ingaruka. Mu bihe bitandukanye mu biganiro twabagejejeho ku ngaruka z'iki cyorezo, byumvikanaga ko gisa naho ntaho kitageze. Aha twaganiraga n'umuturage ucururiza mu isoko rya Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Wese amaso naguha, ibibanza birera, nta bantu bagihari, abantu barahombye, nawe rebere nta mukiri urimo, no gushyira rero mu mashifti nabyo byagize ingaruka ku bantu. Igishoro bahombye ni mu dutabare. Uvuze ibyo bintu hari aho bishobora guhita bitera ubwoba? Nta bwoba, ni igihugu cyose cyangwa n'isi yose nta cyorezo kitagezeho. Mu bukungu bwarahungabanya ahantu hose, nta muntu utabibona, nta muntu utabizi. No mu burengerazuba naho hashyizweho ingamba zihariye, amarira yakunze kumvikana ku babeshejweho n'ubucuruzi. Uyu ukora ubucuruzi bw'inyama bwambukiranya umupaka wa Bukavu yabwiraga Ijwi ry'Amerika ko bwazambye. Abakongomani bakiza twabagaga nk'inka 120 zikanarangira, ariko ubu 20 ntizijya zishira. Tubaga nka 40 tukaboreza nka 20 cyangwa 15 tugasigana 5 Kamembe, izo 5 ntizishire, nizo 20 twohereje amafaranga ntituyabone, mbega twahuye n'igihombo giteye ubwoba. Kuri ibi bibazo guverinoma y'u Rwanda igatangaza ko bizagenda bikemuka ihereye ku kigega nzahurabukungu yamaze gushyiraho. Mu cyiciro cya mbere yari yashyizemo miliyoni 100 z'amadolari, mu gihe mu cyiciro cya kabiri naho hazaba harimo miliyoni 250 z'amadolari, ni ukuvuga saga miliyari 250 mu mafaranga y'amanyarwanda. Byatangajwe na Bwana Edouard Ngirente, umukuru wa guverinoma. Ndagira ngo nshimangire ko guverinoma irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda n'ubw'Abanyarwanda bwe guhungabana cyane, nubwo tuzi ko hari ibibera ku isi
tudafiteho control, ariko hano imbere mu gihugu dukora ibishoboye kugira ngo abaturage bacu tudahungabana cyane. Ubushakashatsi bwa IPAR bwakozwe ku ngo zisaga 2,000 bushingiye cyane ku byiciro by'ubudehe buri wese abarirwamo. Abagera kuri 89% bemeje ko COVID yabibasiye batera ubukene bukabije. Abaryaga ari uko bagize icyo bakora cyinjiza amafaranga yagabanutse kuri 60%, ni mu gihe abatakaje imirimo bo babarirwa kuri 50%. N'ubushakashatsi bateganya gukora mu gihe cy'imyaka 3. Icyakora imibare itangwa n'ubutegetsi yo ikomeza kwemeza ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka ushize 2021 bwazamutse ku gipimo c'10.9% kandi bwitezweho kuzamuka kuri 6% muri uyu mwaka. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi.